За үргэлжлүүлсэн. Let the quest begin. Өрөө үгэлснээр манай энэ удаагийн бичлэг эхэлж байна. За. Түр хачаага төв рүү орох юм шүү дээ. Hey, Carl, it's me, the truth. We got a date with Destiny, man, in about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Тэр шар сууны тэмдэг чинь үз юм уу гэдэг. Тэгэхээр таслах юм биш дээ. Энэ таслах юм биш дээ. Damn, where is this fool? Oh, shit! Hey, man, Rocketman унаад идэв шүү. The new age begins here. 6 сая төссөн. Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything. Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, you don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Who? Peace on Earth, dude. Ядаргаа дахиад энийг тийм ч нөгөө цэргийн ангийн гарууд ус байдаг юм аа. Богонтой нүс нэг хусд юм аа. Тэр Baku Quest-ийн бичлэгийг үздэг та хэдтэй маш их баярлалаа. Subscribe дарсан хүмүүстээ баярлалаа. Маш хурам орж байгаа шүү. Маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ жоох удирдах асуудалтай байгаа юм аа. За ямар тэнийг юм хийчээ. Тоонд нь мөргүүлээд филтчлээ штэ. Яч ингэж бодоог шүү. Түрийн хавтал таарсан да. Сэвлэн санаар болдог юм дээр богоны хамгийн ихний толгойн дээр нь буучаад хис шашаа зохицуул явчих гэсэн чээр. Богонд мөргүүлээд филтчдэг шүү дээ. Хөвчлөлтэй юм боллоо шүү.
Тийм ээ. Тэр Карл Джонсон гэдэг юм аа. Лос Сантос хотын Малас бүлийнхэнтэй таарамж муутай байдаг залуу байгаа. Карл Джонсон бол гацчлаа шүү дээ. Юм би. Йоо. Ямар тэнийг юм бэ? Ямар тэнийг юм дээр фейлдчихвэ? Машгүй эндээс шүү дээ. Түрэн гарыг цогцуулна. Оо, бүр дахиад алуулах хэлтлээ шүү. За. Азтай мө бэнд л бол одоо. Оо, чи буцаад ирлээ шүү дээ. Энд нь цогцолч л дээ. Юу вэ? Түлийн даун дээр гэж. Танк буулгачлаа шүү дээ. Хүнж болох байсан л үү? Энэ танк ирж байгаа. Цагийн гарцсан шүү дээ, тэ? Тэгж үзэж байгаа хүмүүсээ цалгаагаад өгөхгүй. За тавин зүтгээ буутах үедээ. Энэ даалгаврын амжилт. За манай өрөөс амар халуун байна. Цонхон голгоч. Яа. Агаар сэлгэлтийн шууд системийг асаасан. Одоо бичлэгэнд орно шүү дээ. Одоо хотын төвийн хаслууд руу явнаа. Сайхан зөксөлчөд ирэх шүү дээ. Үгүй юм уу, броги. Үнд явчихна. Казино. Дэш казино. Оо. Ой, ямар тэнэг юм ич вэ? За, ч хөгжилтэй юм болоод шүү. Сэн юм болоод. Funny юм болоод шүү. Бороо надад. Мутагсыг дээр мэдчих. Мутагсыг дээр тавьчих та. Дэрэг саалтад нуур гарч ирдэг. Лос Вентурас хотод ирснээр Лос Сантосын хүү Карл Джонсон хааслаа өргөжлүүлж байна. Тэр энэ удаа казиногийн бизнес төлж явж байгаа. Үгүй юм уу бороо үнтэй хамтрахад бэлэн байгаа. Манай бичлэгтэй хамт байгаа та бүхэнд баярлалаа. Ингээ таалагдчихвал лайк and subscribe дараад өгөөрэй. Тэгвэл маш их баярлалаа шүү. Old school hip hop сонсноор казино концерт явж байна.
Visage гэдэг. Архитектур дизайны гоё шийдэлтэй байлаа байна. Энэ Лас Вегас бол биш. Лас Вегастай тун төстэй. Лас Вентурас байна. Лас Вентурас хотнууд бол шоу цэнгийн entertainment хөгжсөн юм байна. Ристэ зүрлэл баг Лас Вегас. Vegas гэдэг яриач яадаг л та. Казиногийн гадна шар такситэй хөдөөнөөс ирлээ. Four Dragons Hotel and Casino GTA 5 дээр бол Diamond Casino Resort гэж гардаг тийм ээ. Намайг нэг хүн бас 5 тоглооч ээ, GTA 5 тоглооч ээ гэсэн шээ. GTA 5 тоглож болноо. Тэгвэл энийг саандасаа дуусчихэд GTA 5 баг гарах юм болоо гэж бодоод тэлсэн. Гэхдээ GTA 5 гүн 6. GTA 5 оруулал одоо story mode-ыг оруулсан да. Онлайныг оруулвал жоо онлайн төвхтэй юм лээ. Олон хүмүүстэй тоглолтог болохоор. Манай суугийн нэр гол зорилго чинь quest шүү дээ. Quest. Тийм болохоор онлайн тоглолт болж байна. Do you realize how much those machines cost? We're supposed to be opening it. What the fuck was that? Hello? Үзэмүү бурууч ард. What the fuck is wrong with you people? Boss, CJ's here. Carl, glad you can make it. So, this what you've been doing? Yeah, it's been a complete nightmare. Nightmare. You want a stomach ulcer? Try opening a triad casino in a mafia-run town. The mob trying to squeeze you? Yeah, the corporations are moving in, and everybody's feeling the squeeze. I've had slot machines busted up, workmen being scared off. So who behind this? Huh? Well, there are these 3 mob families operating here, and each of them has a stake in Caligula's casino. Some whacked-out lawyers running it for them. Could be any one of them. Or all of them. Caligula's. Can't you just give them a little something? No. In addition to the usual authorities that need bribing, each one would want a slice. And I'm not about to hand over all our profits to some wise guy Italians. Our profit? That's right, you heard me. I want to offer you a share in our casino. In exchange for some help setting it up. How's that sound, partner? Sound like we got a deal then. Төлөө. Компани. Boss, the boys found some thugs trying to smash one of the deliveries. We caught one of them. Get rid of him. Hey, wait, hold up, Мэдээж come here. Карл Джонс энд байгаа цагт Whoever's behind this, we need to let them know that they dealing with You can do full-fledged it. psychos. Time to Карл just run out Джонс of corn, энэ ажлыг хийж they өгч can штеп. sweat it out a little, and I'll be out there in a little while. Карл Джонс энд байгаа. See if we can make this guy squeal. That's my car. Тийм ээ. Тэр бол Карл Джонс. Үгүй мөгийн залуу. Hey, Hey, who the fuck? Who are you? One time, huh? Энэ тест токсик төхөр байна. You know what? I think we're gonna take a little drive. What are you fucking stupid? I'm not joking here. Untie me, motherfucker. Маш I токсик think I'm гай gonna байна. leave you right where you are. Машины хамарч ир хүлчээмээр нөхөр байна даастаа. You got any idea? Ямар нэгэн that буруу right хийсэн байж now таарна. Who the fuck I am? Nah, but I think I'm gonna find Яаж мэдхэвдээ анх удаа. Оо! Яа, мушиг юм болчихоо сая. You signed your own death warrant. Далайн ч мөнгө түн замын хажуудаас хоногч юм болчихно. For God's sake! Стиш Улаанбаатар хот шиг л байна. Oh man, this is too bad. Let's have another record so I can get on with birthing it. Oh, slow down, for God's sake! Come on, girl, push. Oh man, this is too
Сайхан дахиж шүү дээ. Дахиж явах таарсан зам байна. Гэмн машинууд огцсон. Игнэ бэрээ сольж байна. Ямар ч тохиох юм байхгүй. Энэ нь бол маш эрсдэлтэй. Одоо энэ хэсгээс буцна. Гурван хүчтэй. Гурван удаагийн ёс бус зүйл хийсэн болохоор надад гурван хүртэл хийсэн байна. Надад ч гэжтэй. Карл Джонсон бол гурван удаа юу чишээ. Нэг үзэгч байна. Чита тав тоглооч гэсэн. Чита тав тоглох болно. Ажлынхаа заваар ус. Тоглож болно шүү дээ. Гэтэ story mode тоглох. Чита 6-г үл ямар ч байсан гарсан даруйд нь аваад хүчтэй юм байна. Тэр бол хэдэн subscribe цоглуулж байгаа те. Нөгөө сувыг өсгөх хөгжүүлж байх гэж бодоод байгаа. Энэ гоё дуу шүү дээ. Карл Джонсон л шүү дээ нэг. За гоё хотод ирсэн юм чинь гоё хувцас солино. Иш нэг явж байгаа таахаар Elvis Presley шиг энэ стил нь харж байгаа да. Йоо яа гэдэг. Казино стилээр хувцал болоос гоё ах шүү. Gentleman. Энэ гоё gentleman юм. Gentleman. За энэ ч манай Лос Сантос ирсэн баач гэж л харагдаж байна. Энэ хоёр бол бас манай Лос Сантост явж идэг. За харж исэн өмнө таарч исэн л залуучууд ч байна. Поднуудад ихдэг. Казино Дайм Resort Казино Ford Dragons казино шүү дээ. Хотелэнд казино. Yes. The glorious sound of a hole-in-one. Манай борооч нь гольф тоглохдоо маш сайн юм байна. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. Why it's only them, not the others? Probably ain't just them. Rule of the streets, don't snitch. Don't snitch. What we need is in the Mafia Casino. Манай Check the place. арай л онхгүй хаа Карл Джонсон. It's a whole different league. Хатангийн жилчтэй баавтаар гэж. But I'm down. She always wanted to pull a heist. Энэ сонир баачка. What the hell? Ah, bad luck. Атгана. Карл Джонсон We're gonna need стацгүй a зөвхөн. crew, some special equipment. Yeah, it'll take some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know Damn. what? There's an open Heist. cast mine southwest Heist of the is city. heist гэж They must have хэлдэг. explosives. Heist. I'll go peep it out. Энэ их бялдууш төхөр байна туслах нь. За гоё юм шиг байна. Гоё юм шиг байл унаад явнаа. Манай Бакукистэд subscribe дарсан найзууд амралтын өдөр яаж ч өнгөрүүлж байна да. Бакукист нь бичлэг оруулмаар санагдаад. Бичлэг хийж байна. Let the quest begin. Үргэлжлэнэ. Өнөөний өдөр бичлэгийг үргэлжлэж байна. Contrast гэдэг сонсгоо. Ухагаас дэрминэ. Хийчих хайст шүүс дээ. Хайст. Хоо. Би хийст гэдэг юм.
Цэцний хайст шиг боллоо. Уурхаар үе юм шин дуурхаар болчих. Jazz юм сонсноор. Энэ удаа уурхай дээрэмтнэ. Уурхай дээрэмт надад зүг юм уу да. Рилээр болов юм чинь бас амьдралаа авч явах гээл манай уурхай ч жүж тарж байгаа шүү дээ. Динамит тусах юм байна. Шууд ингэж. Ингээд дэлбэрээр нь хаалга нь үсрээд буцаа бууж ирэхдээ зөхиод алчт юм биш шүү дээ. Тэр нэс дэмжээр өгдөг шүү дээ. Бичлэнгээс үзэж ирсэн. За уучлаарай хоёр бороо. Мэн уурхачтай. Наад зүйл чи надад хэрэгтэй байна. Hey, that's dangerous. Дэрм ихтэй ашигласан юм. Энэ хаалттай энэ дуу тохирохгүй байна. Hey, you can't come down here. Дараагийн дуу тавьчих. Who's this asshole? Уучлаарай. What do you think you're doing? Нүрэ дэрм их гэдэг юм аа. Who's this asshole? Ншо. Это. Уучлаарай. What do you think you're doing? Уучлаарай. Аюу хачаа. За одоо яг л хамгаалтын залуучууд орж ирсэн. 4 хүн баг ил байна дөө. Аз таарчинд кросс байна. Кроссоор дамжид гараа авчлаг байх втэ. Манай уурхачд гарах замыг бэлдэж өгсөн байна. Энэ карьерод бол эндээс гарах гол түлхүүр. Борооч бууддаг хаа. He's hated women all his life. He sold drugs to school. Big smoking. He's murdered Казахчин. but he rides like an angel. And I assure you it's all in a good cause. So either way, you can feel good about yourself listening to this. I was very involved. Big Smoke is doing a lot for the community, or to it. He sounds like a great guy. So, I want to get in on this rap thing. Do I have to break dance, you know, do the windmill? Hey, can you Big Smoke подкастт ороод байгаа юм шиг. You know OG ain't no playboy. I ain't down with that shit. It ain't gangster. I walk the walk. You know what I'm OG saying? look. Fresh. Big Smoke I'm гэж. down. Фильм подкастт ороод байгаа юм шиг байна. I was thinking maybe we could have a break off, you know? I could spin on my back. You being funny? I'm trying to be. Watch it, fool. I warned you. I got the street. I got a rap. Me and my man Smoke, we took over. I've been gangbanging since I was 3. Ice cold killer. Excuse me? Gangbanging? I never understood that. I mean, other guys in the room while you're... I'm ice cold, bitch. Don't make me dump on you, G. I'm the streets, man. I'm a gangster. I'm taking Oh. rap in a whole new direction. From now Kur on, holas I'm явахгүй. making words rhyme. And I'm going toe-to-toe with you in a minute. Why do you rappers get so worked up? You're rich. You've won. Stop shooting at each other. You know, and you keep saying, "Smoke on the streets." You know what, dude? Everyone wants to see you in their house. That doesn't make you
cool. Oh, we got a comedian, huh? You got scraps, huh, bitch? You down? You walk ass bitch, pump, trick, bust. Cross space таалаа. I don't know what you said, but Маш азтай Карл Джонсон You's a buster fool. уухагаас I'll hang you out the window. динамит хуснаар Cause I'm also a энэ удаагийн хаслыг хүндэрч байна. anything. You hear me? oh, dude, I hear you loud and clear, man. Delivery for Woozy. Hey, you be Аа careful. нөгөө цусарч байна. Энэ хурж нэр нь хэмлээ. Цусарч. Цусарч гэж нэрлэж. Bitches. You a buster. За нэг хаслыг чи одоо. Одоо нэг хаслыг байна. Кукис тэмчлэг 16 дахь дугаар өндөрлөх болно. I'm just coming down off Юу the таадах лайк and subscribe дараарай. Бид маш их баярлах болно шүү. I'm a warrior poet. I tell a cautionary tale about life on the streets, you know? only too well. That was OG Logan. Hey man, it's been a real pleasure. Өвчлөх Straight. юм Yeah. Good сходташтай. luck with the music. Mad Hope you Dog-ийн make a killing. See Crime you Book next time. Maybe I'll get Carl texts and Johnson callers суулсан like I байна. want. WCTR wasn't home. Сэтгэл зэрэгтэл сайхан хасл хийчи. Шондос шаардсан тийм хасл байгаасай. Hit me. Энэ брод Are you ихтэй sure, man? подлянтай л Yeah, байна. I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here, Гэрэлтдэг үзэр байна. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always Үс win. юм. 47. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's Oh. amazing. You didn't even Хансгаар touch it. дэрвээ. No, I just took a guess. Why else Казино would you come гэж in том with two асуудал chips and шүү. sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on the Carl nest got Johnson sunglasses and a болно. white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. Үс юм амар шүү I дээ. got you on this. Аргагүй бизнесийн хөлөгтэй тахаар чинь хийж уурлаа шүү дээ. Тэгээ зохицуулна. Кроссовер Карл Джонсон байгаа цаг. Үгүй муу борог гэх ба. Асуудлыг шийдчих болно. Карл Джонсон лүүрт ихтэй залуу. Хөлч хийсний үйлдвэрийг шатаах болно. People still defecate in their living rooms and cover it up with dirt like a cat. You can't find a decent toilet anywhere. Подкаст явуулдаг юм нэ. Strippers? Overcharged. Good Lord, you Philistine. You should stay out of England. I hear there is a casino in Venturas that is just like the rest of the world, only with better toilets and full of morons like you. Do you want culture? Do you want safety? It's your choice. Personally, I want irrigation. Кокаины үйлдвэрийг дэлбэрч чадсан юм уу? Хөл Let's go to the phones. Who's on the phones? чистний үйлдвэрийг дэлбэл дорн дэлбэл авчих штеп. Anyone? Тэр бол Карл Джонсон Лос Сотын групп стритийн залуу байгаа. Phone call with 30 boys sitting on my lap. Нөгөө талаар Because I бас paid юм them. байна. They wanted to be there. Or in Mali, where nobody knows what a phone is. And the Энд хаалх хийдгүүч та дээр том ганц алдаа болж байгаа юм да. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. We better go on the boss. violent and bloody and authentic. Тулдна. Тулдъя. Counter Strike дээр бол ийм 16-гаар Get the boys ready. Production lines gotta keep rolling. энэхүү хааслыг зохицуулах Somebody's got болно. a fucking death wish if they start trouble around here. Ойлгомжтой хараал хэлнэ.
дэлбэрэх ёстой. Got a gun in your face, huh? Ханаас вэ? Гинт гарч иж болж байна. We have a call, finally. I just want to tell people about a great holiday. You mean vacation? We call it vacation. What is it? Searching for a yeti in the Himalayas? Хоёр оддын Learning to play зөрчил an бол alpine төсөл биш ээ. war? Hunting for pythons in Africa? No, Төсөл биш. Canada. Карл Джонсон But түүний what about the young man багтаачихгүй. who peeled grapes? What about fine local herbs? Тэр өөртөө маш ихтэй залуу байгаа. Plentiful. Apart from the rent board. And what about the food poisoning? What about the starving beggars? What about the political instability in the Түүнэртэй хэлэхэд Карл Джонсны авахны талаар тэр өөртөө маш ихтэй залуу байгаа шүү. Well, if you want Лос Анжелесийн хүүшигэл өөртөө ихтэй байхад болно доо. Time for me to head south again. On the next show, we'll be discussing Amsterdam. Set the quest begin. Өөрөөсөө манай энэ удаагийн бичлэгийг өндөрлж байна найздаа. Хэрвээ та бүхэн таалагдчихвал лайк and subscribe дараарай. I'm James T. Beeston, and this has been... This is WCTR, committed to bringing you shows like The Wild Traveler, even if we received a cease and desist. The news and all... Окей, асуудлаа шийдчихэж ирлээ. Hey, Carl, how'd it go? Tell Woozy we'll be getting no more trouble with them counterfeit chips. Chips гэдэг chips гэсэн биш үү? Chips. Юу ч болчих үгүй. Болчих шилжлээ. За энэ удаагийн бичлэг маань энд хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн 16 дахь дугаараараа биш 10. Энд чинь 16 дахь онохоо. Тэгээ 17 дахь дугаараараа ирээд дуусгая. Хэрвээ та бүхэн таалагдчихвал лайк and subscribe дараарай. Түр маш их баярлалаа шүү. Дараагийн дугаараар уулзцгаая.